Mba'éichapa, mba'etekópa, péina jepiveguáicha ñamoñepyrũjeýma ñane ñe'ẽ asãi Guarani ñane ñe'ẽ ko'ápe Pujoe Sazón Radio Libre 1200 AM rupive kóvahína peteĩ tembiapo og̃uahẽva peẽme Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Reraitépe ha oñeha'ãva omombareteve Guarani ñe'ẽ ha Guarani reko ñane retãme ha ambue tetã rupi avei roipota jepiveguáicha peteĩ ára neporãmbajepéva opavavetévape g̃uarã tahenyhẽ tesãi mboroayhúgui apave ha py'aguapýgui opavavetépe. Muy buen día a los oyentes de Radio Libre 1200 AM. Como todos los sábados de 6:30 a 7:30 estamos iniciando nuestro programa Guaraní ñane ñe'ẽ por la 1200 AM con la intención siempre de promover, difundir, jerarquizar y fortalecer la lengua y cultura guaraní y sobre todas las cosas compartir con la audiencia informaciones, novedades acerca de la lengua y de la cultura guaraní. Como siempre les deseamos a todos una muy feliz jornada plena de salud, de amor, de paz, de felicidad. Son las 6 de la mañana 33 minutos. Hoy es el sábado 8 de febrero de 2020 y como les decíamos, empezamos nuestro programa semanalmente como parte de una iniciativa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es la institución a la cual pertenecemos y es la responsable del programa. Como siempre, también queremos expresar nuestro constante reconocimiento y gratitud a los directivos de la radio, en la persona del doctor Benjamín Fernández Bogado, de la señora Lisa Bogado, también de los compañeros de trabajo, muy especialmente de nuestra querida compañera Claudia, quien semanalmente nos ayuda a poner el programa al aire para que todos ustedes puedan escucharnos y de esta manera compartir digamos esta afición común que tenemos hacia la lengua y cultura guaraní. Iponave ñande jaguerekóva ko ñane retãme niko pe ñane ñe'ẽ peángope ñanemopeteĩva ñande rechaukáva opavave tetã terapytaguakuéra apytépe ja'e Paraguay akóinte oĩmandu'áva uperiremíntema Guarani ñe'ẽre ha peángo tekotevẽ opavete ajahechakuaa ha ñamomba'eguasu mba'éichapa pe ñane ñe'ẽ ñe'ẽ he'ẽte ha ijuketéva ha'éva ñane ñe'ẽ Guarani mba'éichapa okakuaa oho mbeguekatúpe oguata oho tenondévoty ha peichahápe hetave tapicha ko'ág̃a oĩ ohecharamóva ohayhúva omomba'eguasúva pe ñane ñe'ẽ ko'ápengo heta jey ñanemandu'ákuri mba'éichapa pe Guarani ohasa asy ymave heta mba'e vai rehe ohasa asy jepe ha umíag̃a apytépe oĩ ñande rapicha oñemoñesũva'ekue ojeja'ova'ekue ha ore opa roikoha rupi ro'e maymavéva tapichakuérape umi mba'e vaieta ohasaháhína mbeguekatúpe tapykuévoty ha pe Guarani pyahu katu ohenonde'ã mba'e iporãvéva mba'e hekokatuvéva mba'e ombovy'avéva ichupe ha'evahína pe jehecharamo pe jehechakuaa opavaete jarekóva ko'ág̃a ñane ñe'ẽ Guarani rehe roikoha rupi pearohechakuaa ha avei peteĩ mba'e tekotevẽva ñamomba'eguasu ajahecharamo aveíngope oĩha heta mitãrusu heta mitãkuña ko'ág̃a oñembojáva oñemoarandu hag̃ua Guarani ñe'ẽme ha pea peteĩ mba'e ahehavýicha peẽme neporãmbajepéva jahechávo mitãrusu ha mitãkuña ohayhúva ñane ñe'ẽ ha oñembojáva oñehekombo'e hag̃ua Guarani ñe'ẽme
Pea tekotevẽ ára ñambohetave ha upekue vai ñambohetia'eve chupekuéra. Heta mba'e porã jaguereko ja'e hag̃ua Guaraníme, jahechauka hag̃ua opavavévape, ikatuko ñane retãme, ikatu ambue tetãrupi, jaikuaa porã ápe ñande ñañe'ẽha avei oĩha peténte ñandeikũipe Argentina, Brasil, Bolivia ha Uruguáipe tapicha oñe'ẽvavi Guaraníme. Pea upéicharamo pe mba'e tuichavéva jaguerekóva ha tekotevẽva jahechakuaa.